Neo Naraog a tout. Golevo du stu, penons et trop à course, bah ouais, à Penkenta, et Huer 6 d'Irak, mais fiv à la ratrocaine. Bah, ma redalek ne chachat son, puis guir, bon, une passée de Gisedi. Arrive à Naraog, zo be paquet, hag eus tri zo yet va Naraog, pevers de da houde, vraiment une bête 6, hag a vraiment une 6 tau, hag a Godin zo sortir de hatrocaine, hag a ma paca reganta. Godin zo andin no gonezi bla espace. Hag a zo cré ziveskier toare, deux de Wendro et une an gant var astrolad a he neus leusket tout da astrolad et ma viché moyenne da Eulianian toare beze voilà deux arpen Naraog et kuit et kreiz a ribin. Ribin an terren eoer na Naraog hag an dud manus golenea partiel helen ket lavarat neus ket golenea piguret o penkanta astrolad hag a eoet di unan hag eus golet varidach e frappat Olivier Legac. Nik a vediom, me chiveyet ganta, me ema ezoel e hem ar kamkre eo hag a nerskina lak. Nik e bepel pakad a rederien zo var Naraog, neus gret nahe var 4 km, setu ziskez eo krekina e blama a dare. Evident dud a zo tont da eulia a c'hours irio an anavezon ket mad tro broleon, ni vez amant bleploaz o eulia a c'hours entamig ispisi alze, penaos peta vichetu lavaret, peta jen chamant deus ar c'hours oual. Jean-Paul Melouet ne savait nahe, mais pam très gros loiseau. C'est-tu Jean-Paul Penkanta et vehet tout var an anchou goudronet, hag a neus bet ide ben c'hoar pezeit nos da houdet, ala kad entamig bien e rebin, a Penkanta vehe kemet daou petri, hag a celui a bolavechou e passé, vehe mur, hag a brame on a gaet gant pam a ugen e rebin, na ne jach ket kalz ken brame, me beploaz jach rebin mesta. C'est-tu dizane vehe o galet da galvinea, an den 1000 rebin. Piguir maison, je vais commencer dans trop broléon. Merkepel, a begret 1000 ribin menag, 1000. Milan aveze deo Paris-Roubaix, piguir eus tammouen gant pavez, gant tammouen chou, nin ket keniez da Rulia Varno, hag amant evez lavare deo entomik Paris-Roubaix breton, peguir ez eus en chou gant Meinigou, gant Toulou e Bars, hag an ae zo ar c'hours ne eus ket deus outou l'erral. Non, Paris-Roubaix zo var a pa vichou, nahe de raog anchou dan deud da labourat var a minou, hag amant eo anchou treuz, anchou da vant da parkeir, hag Jean-Paul neus kae nae braor, hag dervezerio, tout dan deud neus ron do war revel de hout a peguir e blamant zeus bet dare redadeg en Italie a la Strade Blanque, hag a re neus goulet course Jean-Paul, a neus gret e course vras, peguir mein o retour, donc ar bras amazeus, tout a rederien bras, e obliget da vant eno, hag a brama vez goulet en Belgique, tout a redadeg ma vez, e ben, in commencé da la kat dribinou partout. Jean-Paul eo bet an den kanta neus gret nahe, hag an dud brama zo c'hova revel de houta. Ne tro broleon zo loden deus Coupe France, hag a zo neuhe kroget da bawe bremañ 6 courses, ar 6 vet zo bet der e tro pen ar bet, hag irio eo neiz vet tro, pedonz e pen ar hog emañ neuhe an trou Hofstetter, hag a zo neuhe renkamant neo a vez gounezet poinchou pep course, lo da vez o klas gounid ur c'hours, a lodal a vez o klas gounid tout da renkamant e fin ar blavez. Ni va peguir zeus mera peverze gredadeg zeus vid a c'houp ar vro, hag a lod er c'hozeren e roezan vez vichou c'houar kourchou brasor hag a da houde e plachou skipal zo ker eo. Bon, vraiment vez goulet Samuel Dumoulin en eus poant kaout plas barz a kourchou bras, setu Samuel blaivez paset na gonezen nahe, hag a blama ma aed are plas emat, enez anima zo e pen Samuel Dumoulin a blij dean tro broleon. Pegur neus gonezen a deja diouich, setu ne vez ket kollet pas kostez el aniliz ama. Me raini maison, je vais o ket golet ken kiz kalmejan, enez neus gonezet e redadeg var a zuzun paset Paris-Camembert, hag a pa vez gonezet eo anterkant poent. C'est-tu enez dizale e rei o kere ken a rehese pegur be o prepare un tro ar vro France. C'est-tu vo kiken place a vo vid ar real evit kemer poinchou hag tremen dirazan, quoi. Ya. Hag unanal a zo neuhe hag ar helche e toez karegenta hag ar helche mont betek pen Coupe France hag a zo irio hag ar helche a klask d'an da bak a poinchou irio. Meizonj Saro a skipal a reder de a skipal Groupama c'hoarien a vro, enez
Batre, ne zei ket dovar tro ar bro e blamant, setu e glasko gounez da c'houp ar bro, hag anai zo an dravad vid a listen a rederse. Ma nehe evo liet epad un eurvez bennak pe da c'hoarvez barz trobrole, on a golet piou vo trer, daoustag evo Damien Gaudin en elkwech deus reng egiz nebeudre zo bet en araoug pe unonal. Evit ar poen nehe ez eus ur stroladik dirag gant daou ezel deus ar skipal direct energie, an dre ar rang morvat ober aon da real. Ya, me zonj a redadek giz an trobrolean, an diesker tostad de hafin a redadek en espoan kinan, setu a liez an den a krefa, e vez var an araoug davos eus golet pigna kostez ke rabo, ben unan de a strolad an araoug, unan choum var a l'ar, peogwir de komanse be a skuiz deja. Hag a celui manzin na he pasial pougarne tout d'abord, en ho krerchou soun a wallar pasir, men a poan d'an diesker. Nehe neus kemen dal a blaz evit a c'hoursou skipal a eo kentor pe ners pepini hag ar an afer, quoi. Ya, peogwir a ribinou zeus ket kalz a plaz giz anchou, enfin, redade ou va anchou goudronet, amma erenk er bec'h an araoug hag ma ver trogein, vez ket moyen don dido a wallar da labourat ken da chukar a chamaradet zo var an araoug da redadek, quoi. Hag pa vezer boaz barz koursou all da velet ar skipalioù sprinterien o tont var an araoug hag o choum hag o lakad ur seurt lusk, a vez torret a lusk se gant pe bribin morvat. Ya, lot zo neus pejadur do ban ar peogwir neus kamaradet var an araoug, me araoug gama vehe muioc'h a droioù a la nilis hag a sprinterien a liez ne tud da juker neo, da stank an toul le vehe araoug a linen, me e blamant pas in tergwich var a linen, me diouz ro, setu an traoù mezon je vehe ret araoug. Ma tese kostez man kerwars, la ma vo tremenet diouvezh ar ribin diez a walar a gant ur c'hant tro soun a walar, a vo redolia ouzpen eo gleb ar blamant en tamig a binen ar c'hoazhou. Se ha neus get an traoù, me a c'hlerse zo ir a walar, mein rul zeus barz, hag a en er surtout par nag a barz an tiegez, eo kalet an traoù, setu peogwir basenet diouich, hag a paneo basenet an tol deha, jo mo ken 12 km deo dobar, setu an dud kre veho var an araoug. Setu just a walar neuhe ar maner a ma ino tremen vid a vez kentan e ket an ya setu evo neuhe troet an elkwech dre ar ribinse bremaik evit ar poen neus neus tao ur sapre skipal en araoug c'hwer pe 6 red ar diez da houzout pe gire trochet en tammig ar strolat maen kemese o labourat d'assemblez. Non, berel ar lavaret a strolat se, zeus ket kalz der a memez ekip, setu o interes ou tout de labourat d'assemblez, davant da baila ma halin, peogwir esor beha var e redadek giznae, beha an araoug trokein a liez nikelez, hag a vez ket lekret a roujou l'er maiz c'hont tao, setu an dud degre vichou. Nehe, tu ma teze ad lavaret piou a zo baz a strolat se, daou neuhe da skipal direct energie, an a ezo be lavaret, an niveren unon Damien Gaudin, an inizo be trer var lene, god a c'hamalad dean, setu hag modal, ez eus ie c'hwer rederal, me ae... Fournier mark de skipal a c'horren a vro, zo forfan nole, na ezo en danois, da houdez eus Thomas Benjamin, rederal lié, hag da houdez eus ar Belge Vandenberg en ez rabot ur c'hon c'hadnea, da houdez eus Deuion kie, me kaftin marchand zo tao var an araoug. Hag unan vont o klasmon var an araoug a he, gant e rochet de glas gwen rus, o klas vont var an araoug, o klas tag an tamig gouzout piou a joumo gantan pe piou a lammo, o profita deus ur ribin var greer hag ma teze o ahe vo greet an trao, gwevo. Me c'hennegout da ribin mezuel, giz man lavar an dabot dioc'h, ahe o 10 kinan en er en tiegez, hag a pagan en er zin da bakad an la dinis, me l'er mont da la dinis finiz a redadek, e ziskenin var a poun paluden da dreuzi an abarach, hag en egain da houde var a ribin l'er madobet da moud ar vro e an daouvel trizek amman e la dinis, hag az an dovar ribinou kostez plougerne, vit don en dro da bakad a roanek, da nego den yuriz en dro da basel a kerouer, me l'ar dior a neus ket echu roaz a ribinou.
Ne ket dechu tamm ebet ar c'hours met goleve memestra et ze tud dija ur bern tud war an NC d'ler ma dremeno ar courserien duvech an aez o brao ye kaout l'erioù l'er mare l'er golet ar rederien meur avech eulier an trao evit an dud a zo deud da velet quoi. Mais il y en a plus jadur golet kamese a dud kosez mes meur vraiment. Mais en dud des œufs et alies figure ezelen andro ganta a honen eus amzer davant Betekbourg l'aninis da velet a fin a redalek. Hag a ez ereder de skipail a c'hofidis zo lakad i tout inerz hag a galvi gamarada de man. Ne ket kontant peogwir nevez ket euliet trokein. Poen deo dovar a labour vid pas kad a real, mais on j'ai dû se commence pour nous diesker déjà. Diezeo labourat piou baz skipel Cofidis a helche tena jeu aério Ben enez bo e paganta bloaz neus labouret mat eo la porte pigur tos de gounid e redadeg en étape var a Paris-Nice, c'est enez de gumbale enez neus remplacet en tamit bien Boigny do sprinter a skipel. Mais Boigny zo veklan neus poan kaout di taol pédal d'Andro, c'est la porte neus kemeri di blas hag a statut de leader quoi. Ya. Hag a mezonj a c'hofidis so labourat evita. A goulennet en eus veche laketiz evit klasket pak a rezo dirag ne. Ya. C'est memest golez eus a strolat war l'ars o terri, c'est a c'hours koumaz behat diez. Aya, ur pakad endek benag o tont da eul a rezo dirag ne. Ya, setu ahem in tostat de ha disken paluden, gwelez a bel so tao war naraok coursit e a GDR la mondial e o Vandenberg e net deja bo e Scott Esplodaniel e do war naraok deja setu o enden kre a walach da houde marchand Gianni enez o Belgier ni kefal. Malheureusement, il y a Zefa Barzad Hilbert, un Israélien, hag neus ket galeken mekaftet neus krevet. Ne ket da ben da eulia. Setu in 16 ne war a pen a raog bremañ gant daou gourser deus Direct Energy assemblez hag matese a real deus un tammig aon viche regre ar skipal zeiek. Mais men kepel, hag a velor Samuel Dumoulin zo galvi dud don da reien toldourn a reder der skipal AGR AG2R sans tout dira an traoù e base na raog vama puguir neus aoun e man e chelet un tamin eile hegile e zo fegen an dro surtout de oz an tout de Godin zo var na raog hag a Godin ne ket fosk piou. Ne ket fosk piou, unan hag a war lakad nerz barz an troadikelou pa vezizoum evit mont matese e unan var lene oa bet daou a daou gant bakaert no a gret tout da c'hours e unan zo ken pas gant kemese a lans var a real, mais deux da ben da zerel pen d'un tropelat da strolat. Ya, ben Godin doa se prenet tout an dud, peogwir edo krekina hag a pave regolet a brakem a lekier, tout dud de gavedeo ne chevet krevet, men nan, e edo beteg a fin, setu an din e no la varet, tout di boloaz no lakiet var an tro brolean. Peogwir no ket galet gounit kalz a dra a raok, hag no gonezet tro brolean hag a da houde neus gonezet e redadeg var an tro Breiz, Bretagne, et no gonezet ie setu hag ne chachat d'équipe peogwir edo blaiz faset var ekip an armée. Hag an armée an nahan zo diminuet setu ez reket de reinahet an dud ar vicher. Setu a skipal zo bet leket de vacances. Pa de ur bloavez skipal an armée hag ne chanchet de rochet gant Damien Godin, men ne ket chanchet an nerz ni diviesker. Non, hag enez nave mat a skipal se, peogwir pa de diawang e de bet deja gant René Bernodeau, bar a skipal se, no kem emez anno, mais bremañ peogwir an avezenea, yo bet kemeret an dro, hag a mezonj an trao e base mat. Setu var na raog vraiment a rederien de skipal Bretagne samsik, neus ket gweleneo c'hoaz bo e pen ar bloaz gounet kourchou, mais ahem en koumaz labourat, setu poen o deo gwelet, kar tud euzet var na raog.
Nugen benag emain a he o klask atpaka ar gourserien zo dirak. Gwelet e vez neuze ar skipail AG2R, skipail neuze Fortuneo ye. O klask en labourad a hofidis a glacier atpaka reze. A tout d'arrêt ben a fin deus denebe dirak. Nemet an AG2R, deus unan benag, a vez o rulia memestra. C'est tu arreganta zo c'hanagaout bar zaribin bet l'erma bet a maout var bro blais paset d'herbez hag a peloton makin c'hanagaout de vars hag a zo sortiet déjà. Echu gato ya. C'est une par 50 mètres var naraog emain. Hervez a musulio veche très grande secondaine et trezo hag ar peloton a pez a jom deus ar peloton puis an eus jom ket kalz a dud a he o ton da heul. Met nehe hervezor Louis peta hel c'hoar vezou da e nerz avalar zo gant a rezo trokein evidat pa kareal pe... Maison, je moyen eus da bakane an dro pugur neus ner da rei en tolnon naid digile hag a var naraog ar enkar lavaret an dud zo lot zo bo e pen a brao zo deja je commence ver a skuiz e ver an golet gant poan an i diverha golerez. An ini o alammet dija bremaig hervech diez dian eulia pa gustum an nen bea barza ribin hag ouspen o pignat. Ya. Ribin an dermez golet beuz ar main reul zo sortiet malheureusement da beizantant renkat labourat war a zuzun setu vez renkat bon da parkeir hag a me an reul ni zo paset barz di gwener hag e de brao an traoù me dea ha siklo la dilis pam kant reder zo paset barz ma jiken bet a rederian che bemat mais auto-joue zo paset hag a skipaiou zo bet velet penaos edo ar fin a redadek. Eh ben, tout an auto-joue se kaer zeus dovar main rul e ze meas hag a da houlem malheureusement a rederien gont krevi mais n'are ra... André zo ar jeu ye, ar jeu ye, just mais classe carrière memestra, avid an auzerien, classe carrière kaout ne veut taposu a vein rul. Ben, l'autre ne vel skler mat, l'autre neus begret cyclocross trom avec lavaret, c'est vel an deus tup et ça tout les ramon. Mais l'odal zo habitué d'avoir courchou varanan, hag a panaga vana, ben main rul ne venen keneo, vichou ver eskuizi, kam a boan zeus dar a rod avarin a raok, e ben vez ket golet da houle, ben vez krevet, l'autre baglam, malheureusement. Mais blama zeus ket bere, beus ket kled lavaret bo in net an taol lor, pe zeus bet, yo unan neus krevet besar Jérôme, zo bet pilet hag a neus rek echom eza. Malheureusement der, quoi. Mais nahe rageux der a redadek. Evit seurt koursou e red eo a bouesor c'hoaz, mur a boues c'hoaz, don en a raog, intervechou a raog da vont da velet pep bloden eus an en, evit just a walar, kaout gouzout peler zeus main rul, peler zeus toulou, an reiz a boues. Ya, hag a trei a distreier an, hag a vichou vez ne a rec'hler zant ket ilou, me vichou vez e baren disken, setu vez renket o varatasiun, hag a lod, gizma la varen dabod, lod evel disu, hag a helen lakana hen nouben, lodal, an dout n'in ket tout devel, hag an eus mur a boan, setu aliez a rema goum navez anan hag a enregistra nahe, e ben a re aliez vez de hode labourat vid a regola de ha skipail, quoi. Evit digeri an en men a fin Ya, quoi. gwir. Hag nehe ur c'hours tenar an tomik d'ur c'hours meskaj etre cours var an enchou hag cyclocross an tomik. Kalz tud barek var cyclocross a deux aben da ober o jeu amañ? Ya, bezeus bet rederien cyclocross, mais aliez a rederien cyclocross vez skuiz da poenman de habloaz, pigur neus gret tout da redadek pendant ar goan, setu ver an skuiz hag a da hout, me gwelet zeus quand même, gwelet zeus bet el an iliz amañ Francis Mouret gounit hag eo bet maout da cyclocross Ro France, mer a gwich. Setu edo yet bar ze rivin kuit desidet da vont var naraok hag den tout dun a gwelet partiel, mais krefa edo an erse. Krefa, setu ur c'hours brao eo pegur mar e krefa dirak. Ben ya, naher a plejadeur d'an dud Breis, pigur an dud da Breis o tout kalet, hag a blij deo gwelet tout kalet ye gounit. Ne ket unan zo choumet da zun a rojou trokein hag a vez kaset var an araog gant an tren e giz var koursoual gant ar sprinterien o ve a trer er fin e be ruliet pe be a bet o penaos o plant a barz pa tout an Ya, liez bravoit da gourchou vez gwelet tout
Bah, ski paliou zo labourat war na raok, enfin ou dud zo labourat, hag a neus ket gwelet jamais just i fri an war a linen diveza, hag a me war an troboleon vez ket gwelet nahe. Ama trobo vez lavaret, ez ket plas da razet. Neus ket plas da razet war troboleon. Der neus ket bet plas ket nebeut da razet war tropen arbet. Ur sapre, enfin dervez un tammig ispicial e oa der pegur en em gave a c'hours a vez aouzet bet plas d'ar zadorn just a raok troboleon. Mais ar blamant e oa un tammig ispicial pegur fin a c'hours a vo memezini eget fin unan eus tammou trobro o France ar blamant e mis gwere a neuze oa ur bern ski paliou deus a live uela a oa deud a velet penans e oa penans peseurt taol vichetu c'hoari mis gwere. Ya, gwireo, pugur a re no klet kelou e pugur e 30 km da finissa war a Quimper an eta pas tro ar bro. Setu a rederien se no klet da var e do redadek 10 a walar an derse, trei, distrei, pigna, disken, setu neus kai gwelloc'h don da velet a raok pugur e redadek er c'hob ar bro. Hag a meraini zo deud an eo bras bet gant Bardet, gant Port, gant meraini al. Gant Warren Barguil, Warren Barguil, ya. Peus gant dek reder kentaille, giz Bardet zo bet ail, just war l'er hiver. Ya, hag en deud a velet hag ez eus maread a dud war an enchous pen. Ya, toare eo deus froutus gwelet hag a eblaman eus bet chans, pegur eus bet eol. Parce que mer a blave zo tud Quimper no a ramaset me glaou bominap, quoi. Hag an neuze an dud neus un karre da velet, niket eaz ber ha pad an darvez sellet ar rederien pasiel pa vez glaou, hein. Men in eus chans am a la diniz pegur zuzun paset, e dom ket ar moral yuel kinan, pegur ya kemet dour partout bar ribinou. Me an amzer zo savet gwestat hag a pan eus golet da mougidal e blaman bemis de hamintin. Ar egroz a var a diom nahe zo bouet da neol. Setu neus bet fin ar zuzun eol kinan. Erioù eus mieux havel, nahe zo endra vid a redadek. Pegur an dud l'er chouma bar zeger ou jardinou. E zo en da velet tro broleon. Don arion hag e velon eo ser an enchou, ser ar ribinou. Mat kenan evit marelche ar skipalioù rulia. Neuze ahe toster deus ar fin, bon, chomar a kajimant daougen kilometr ar c'hoaz, mais pem segonden war nugen c'hoaz etre ar strolat kenta hag an neil, rulia reer, mais pas kemese ben a fin var a zeblan e zeus lo da zo enervet golet devez sinou tud ar c'hofidiz da skouir a enervet un tammig za feke buanor ar strolat an neil strolat. Ya, mais berenk ar lavaret war na raok zeus braoui deja pol ho. Hag a me zonj dizale vin skuiz, setu a real e helen don an varno en dro dilou a volach. A hemen bremer kostez lesmel, e men on treuzeg lilia, da houle ben pigna en dro e kostez plougerne da negaout e bourg en dro, pasen bourg plougerne, hag a ahet a veloc'h enez a ribin se an paset barz diziou, et l'er ka moyen da passer bar tud jo bet kas labourat bar parkeir et do bet difouset tout an hag a berenk ar lavaret parez plougerno neus kret labour brao diom vid la kanahe prop benerio. Sapre labour eo evit daouz ar c'hours emose, ne ket ken simple eget implijou d'an enchou departament pe an enchou broadel ahe ur anker mont da velet man eus ket re azour l'ar ma neus ket l'ar ma treler ket tremen e ranker chanch en an reizo begret un tammig war un an deus ar ribinou gav din. Ya, me ahe koset plougerne ya istarvez zo et au moyen d'an a ki choman d'an er. Hag un an neus tapet zo pilet deus a skipail joker hag e pign en dro var e war houarn evit klas choum gant ar strolad me ha evo diez. Evo diez. Gom sevel bet e ganer hag a ener a eus bet touloudour. E chebe ket chemant gaden na varz hag a barez plougerne neus labour emad. Et je suis vid un an neus korserien neuze ar strolat kenta. A real zo vont dat pa kagnan dizale. Hag e chom bremañ c'hwer korser var an araog gant daou deus skipail direct energie. En o zouez Damien Godin a zo bet trer var lene hag a aon donol evel just. Ya, hag a bremañ vel ur tokain zo unen c'hane gaout en araog na kevelne a kalz Olivier Legac hag a ma nem distrei klas kamaradet, klas tud re an tollournia vid don den dro war na raok da bakat a strolat zo war na raok, quoi.
et manzo pot d'arvro. Juste à Wallar, chansou à zo, vid m'ave et je sais plus de fin à course, Ja, parce qu'Olivier, ils ont un dencalet, Olivier, mad à forme mais roi, c'est une maisonge. Mais pesa maraoundin ga Olivier, alias neus anden erroar labourat vers un araouk. Aga vichou pa ver redet derrière, ves rondo barevat, ves labourere, aga berek ako diesker vite finis à fin à redat avec mesta. C'est tu vis chez Redéan, matessé, classe que Schumann Tomig est placou trokein à Mirou Ners vida fin quoi. Ja. Mais l'orner a un MZ troquet, un terme de zel var l'air, mais figuire à redere une zone rot et ne skip le stud der au skipal var naraok, c'est tu Nikédéas quoi. Et ole forfang a zo bedat paket gant ar stroladze e oa var ar pen a raok beteg ma oa pilet var a leur barz a ribin a neuhe emain neuhe c'hwer dirag gant ur fidiz daou deus Direct Energy un AG2R hag tous ka reze e labourer rassemblez mais diez même estra quoi. Men kepel ken a strolad var l'ar men kepel ken mais goloreur à reder à Emeneil, c'est les Higile, c'est une masse que tu dans la bourrade de Varnaraok, et ben, en tout le Vehokepel Kreski. Dirag sal en armorica et plus guerné, très ménère vraiment, et vide Don Endro, Tamatam, Varzul en Ilis, à Ganem Gaud, Amman, Varalinen, Niso, Amman, Varalinen et Kreisbourg en Ilis, Ben Pevar, kilomètre à Trégon, à Han. Ja, war Naraok vraiment ce schème pam d'abord du Aïs, de Houles B6, l'autre se commence vers Squeeze, l'autre de Screvet. Ah, c'est une spéciale Kier plus garné, gamin une bonne disken var an Narouanek, aga da Houle droen en Tudiou da Longi à Nabervrach, c'est tu Mélardiors avait au golet d'abord Dribinus, an an Nikeledon, très distrait ranan. Aga fin a ribinse, ragoun a god punkrach. Pervers drigan era anan var a kan a interkanmet. Aga blaves passet, e me sonj, a gwelet tud tigeri bras o hinou a palto hag an diesker edo kalet. Kalet an trao a liez e fin a c'hours ou marroua an drevraz, met e fin tro broleon e kalet an divesker a liez. Ah, ez da 100 met, parce que c'est quand même esken da 100 met tre a reganta hag a rezo labourat var a lecha. C'est tu a men kemeran... Ben dao pe 3 km ve a gwelet tout a reze assemblez en dro marvad nehe. Ja, mais goudin zo gwest avon kuit di un an dro, pe gwir a bo eo deud barz a groupe C. Neus ket droet an tol pedal, pe gwir neus iskepal. Ne la bourket na vez gwelet gant en iveren unan var egein ae, e zo choumet var an pevar e pepem vet plas, hag ne fel kedeon e teuf en dro tout da real assemblez gato, c'est tu relché. Klask a barz a ribin zo tont, ma se klask mont kuit e unan. Surtout da ribin sin Nikelenan, trei distreiz sevel da houle o diskanet ba haintoul bominap, hag an eus a c'her soun da houle var l'er, hag a trokein amaz eus estrolat braz a peu près, mais zonj davot pan eg ein ba a ribin ouse, e ben tout dans deux, ve golet dans deux bouge, don varlon en dro var narao quoi. C'est tu a potret kré neuhe o klask atpaka strolad ar pem hag e main o tostad hag e velernio e fons ar skeudenn e main o tostad avat ma fel da unan mon e unan e o poen ober peogwir war l'er vo skipalioù gant meur a gourser assemblez e golet derrière meur a fortuneo tri en eil var l'er egile meur a gourser deus ar skipaliaje daouer ie deus ar hofidis bon vo en affaire vel juste. Ja, gwireo, mais Vandenberg deus golet da au poen lakaat en tol vis en dro, peogwir neus ket c'hant eus fait tout ar rezo trokein varna, hag a gwelloc'h eo bec'h an araok barz a rivinou evit bec'h a trokein. Gwelet vez gwelloc'h an an, gwelet vez per lakaat am a houarn, setu... C'est le Godin en drone. Godin à Vandenberg au classe camp à cuit. Arauk m'avait fait un paquet d'Austrolad quand antropelad, mais ne ce qu'est lance ganto vidarpoen. Mais dans le beta et vin matese va à peine Arauk vid à ribin à zeu, ribin à dies kinan. C'est tu bon en raison chance.
Ja, aga, troma zaret var redan egiznai, gola be hatau var narau be hatrokein, parce que trokein na dies veskegelet don indro, bah David penans passer un trou aga var redan egiznai ver un kertau appel la place dikfet. De hude yo dies golet PR penans partiel. Sous adenou a heller kaout hag an aen e ket mad morse barz seurt enchou quoi. Non. C'est la Van de Berg a 900 d'un trou hag a gafkedin e che Godin yo an uniket da stil Godin yo. Neke Godin e gamala de onehe. Ja. Anehe Vandenberg a poasantet bremaig a baoe penkenta e zo var pen a-raok a baoe 90 km benag. Ja. Hag e santez nean krek Kré, ja, alies nous labouret, mais matre eo an taolkanta da don. Ne roar ket mat matre repasse da bo dahe. C'est tu nike dechu a redan e koaz. Pigur je m'hoaz 30 km tam min mur. Ah, vraiment zo son a wala a c'hler, gole beus mein rul, bo min a bio nahe a prop tout fin a zuzun nahe. Mais gant an tout an dut zo passe barz a mein zo sortiet. Bon, nahe a parti de a jeu a redadek. C'est tu a real men kepel, maison tout an dut deve ressembler a dabod endro. Hag e bouda planta endro tenou vid klask nem zizober deus an tropelat barz an tropelat ze tud kre me meustra. Ja, mais eus ket gole piou tout zo barz a he. Diez diom o pola evidemment eo echu an abadennier evit an iveren 6 varnugen Benjamin Thomas Kepelor Benjamin Thomas enez oa zo bet war pen a-raok a klasket labouret evidat pakar a skipaial evit an iveren un a pevarugen Maxime Daniel eo echuye reziez ar c'her enez o bet war a-raok d'abord c'est tu a kilometrou zo koumaz konta. Hag re a skuizder barzan divesker poen loskel arial da d'ober o jeu hag klas mont beteg l'an iliz mestra mais va do lusk Ninkenega e hoaz hag lam tapet gant reder direct energie daosta Godin oa enez o meg aftinner ya Damien Godin eo an izo bet trer a varlene gant en iveren neked Bouda Thomas Bouda eo hag a zo pilet e barz ur c'horn tro neus paket a lamp mon ze blanke be a re paket evit ar poen pignet eo var war houarn en dro mais an re ne ket mat tamm ebet e pa doster deus ar fin evit be ar baz ar pen a-raok vo diez dean at paka real ou debi a tapet ul lamp e mosse. Golen an er labourat dabot braouit ve Godin, pa figuret deja war a-raok hag a pa deud Godin de ha trokein. Eh ben, eus labouret vid Godin hag a maison je commence ber a skuiz a reflex ne ket mat ken quoi. Ne neus ket sellet mat ouz an en hag eus rinklet barz ur c'horn tro. Bon, diez evo dian at paka ar strolat dirak bremañ. Ja, mais pa vez golet an edo ni ben ma ket gen ahe. Ni ben ma ket gen ahe. C'est tu ahe men c'henne gaout par az ribin kermoyan, dangereux a wala o ahe men tostad an traoù da ribin, hag ahet da houde veo c'hler son ne ket dir. C'est tu ola. Hag a lamma louspen gant pot skipaliaje da wer hag a oa dirak, Vandenberg a oa dirak, hag en eus tape lamp, padal evel a real, neus ket sellet mat hag eo et barz ar boulien un tammig gant e var houarn a plantet a ma houarn hag lammet dreiz d'ar velo. Bon, mariad a dud o pilat ave l'air irio Louis, naez o blamour da stad an enchou un tammig pe a blamour zeo skuiz an dud? An dud zo skuiz, an enchou ni ket ledan hag a gom disken braouit kinan. C'est tu a rehe maison, je neus ket ret an dro der. Pa vez ket na vezet an an, c'est tu a men c'henne gaout bremañ barz ar bos ar c'hrer, pardon. Kosto kina, ane ar c'hler era a peu vre peverzek dregant war kan an terkant met. C'est tu a era poan an diesker. Evit unan era ket ma houarn petai o peverzek dregant, Louis, an aiz o c'hler a rapoan zo ket war gant met e rapoan du vesker ki nan? Ah ben, unan ne ket habituet, ne vez ket c'hobar marouan, ne hel ket sevelner, ne ket... Disken deus ar marouar an ar an gober. Ya, ba ya. Selit de hemañ zo partiet da bod a heg, ben gole beus poan kinan an eus, Ne zo ket a ben da ber an toul braz a walar evit mont kuit.
Ja, mais c'est trokein, ma maison, j'ai ne scanavise l'arrière, c'est une spawn et dit yesker. Agata Houdet, trokein, mais Kaftin, Olivier Legac, ce Robar à l'arbre de 50 toules. Olivier Maison, je vais recréer Rio Péguir, Neusgret de Tour des Flammes, en Arnaud Desmar. Là, ils auraient redadeg Daouan à 50 km. Agata Vesgret a redadeg, ben, Veskemereners. Koloners en DRVC, mais Varler évidemment Horswal et Agaro, ja, energiez. Amos 50 km de moteur, c'est tu là ils ont un dravat quoi, ce qui se galette l'eau pas mûr, pas d'arrêt d'arrêt quoi, parce que pas visgret d'où en 50 km, d'où en intercam. Et ben avec ranket de baratation, nous passe ramasser en avel, agé subir ramasser avel, figure de la bourrate. Vite Arnaud Desmar. Évidemment, et leader Arnaud Desmar. C'est tu RP Zalak Fesne vraiment var Olivier le gars qui a Zopo d'Arvro, Blich Fédéon, qui est non, mais très vraiment fier ruse avait fait dire à Gafam il a tout quoi. Diomi l'analyse pas au trait de trop brûlé, on est fait plus durier, mais bon à course et la Varo Pétavéro. À Rosa Lavaro, à Geshum, Roaz, Kishaman, 30 km, bidon, amant, Beteglanilis, Nevonemed, Diudro, Vara, Arpenosa, en nen fin, Padal, Beploas et Veskentor, 6 pays trop, Muradro, Vesgolé, Arcourserien, Agarblamont, et Vichinchi dans Trau, un temps, mais vite change, j'ai vu fait un temps, il dit Saint-Vel, Arblamont, à Nehe, Vogolé d'Arcourserien, et Metterque, Jaman Varalin, Nemgaut. Ja, la batteur à Droyou, Vesgret, Piguir, Vesrenken, Mondabellor, hier, à Ganusque droite, à Redadek, c'est de voir Spen, Dauhan, à Perver kilomètre. Nusque droite, de voir mieux. C'est tu Vesrenken, Pasiel Landerlé, Vesrenken, Pasiel Posagnel, Vesrenken, Pasiel Guitalmézé, Vesrenken, Pasiel Saranan. Nikedez, Daoule, Vesrenken, Caudribinou. À Jean-Paul, vite Caud Aribin Plougarné, Diouich, Pasiel Diouich, Gina Anan Plougarné, Seville, Tieguez, Mesmeur, l'Herma au Bravo d'Adut, d'Avo d'Adaré. Et ben, est obligé de la batteur à Droyo vers la Nilis, quoi. Bon, en doute, celle des courses, à Remazo, totalement une télévision de brasse, sur lequel vers Linen, c'est tu en doute, mais content de Mestav, elle est née au Diouch, très riche spatial, mais Helen celle des Redadek, une télévision de brasse ou un écran géant, avec doute se content, quoi. Et Morocosial de Jean-Paul Melouette et Oagan Scrouet, vraiment un très grand Joas Benaxo, Trobroléon et Mont Moholian et Trobroléon d'Auville Triwer. Au classe Gouzou de classe comprenne Piou Azo Muir à Nerz et Nézivesker à Toiré vite Damien Gaudin et on Tomic Diez et man var arpen adré vraiment deux arpez à jaume deux à course un peu guraille une bête et ce beder bern tut zo choumet var en adré Nugen Benag in per Pemzek zokin Ganoï Damien Gaudin en inizo bed trer varléné en man et l'anilis à Zeblon Kaud un tomic pouan vraiment. Ah, mais geen goed bars ribin punkrach, va kishen an abarach, aga vesgolet Vandenberg, ze dudro déjà var narauk, aga vraiment ze zereder de haskipal Joreren Avro, Groupama, are ne sron la cadareda avec Diesor, figure da Olivier Legac, pe une menagal da helot mon var narauk da houdé quoi. Ah, golet bus point ne stundu Diesker et ne haribin, figure tout da rederien ne mzel leile higile, ne sron kemer entamilvien a hier. Figuur, c'est tu as non van Andro var na rauk da heredadek. Mais Godin was antke petas nega gata dro leo edo brau barza roju. Matre a fringal déjà. Matese ya xante de vez a emeur au sele dan neil aux egile. Mais n'est pas des pelles puis grey et Kroger Andro da blanta da c'est tu da gas en trau tag et de obet. Tag et de bed à redadek on a courser deux skipail AG 2R la mondiale. Mais Kaftin zun de skipail non Fortuneo Samsung hier a gigile de ber skipail belge. Reder de skipail. Non ce québécois listen argourserien a gazo var en arauk klaskevo lavar et dehors du stu piou ne skemeret un tomig lance var areal mais ne he mon l'anilis autostad a game classe qu'en nol nem la 4 var penarauk benafin. Ja,
bevelor a vraiment ni venom ket ar derrière un arauk gozan ket piure vichou hanam naoud neo mais ez blama ze spoultren c'est tu Nikedeas mais bel an la vada dior ar derrière der skipal a G2R la mondiale gozan ket piou e hoas venom ket mat iben gouda neus poan trokain am maisonge neus bedigoun. Ja, bed un tammig matese un tammig re abred war an araog klasket en eus ober mem staoleget var lene mais un diveskier oant ket mem eus re matese. Andrei a lavare bazar gazeten mitimant a zoken var a podium mitimant pas on bet avelet ar skipalioù a kiniget oa ket sur kaout mem eus diveskier ege var lene mestra. Nan, puguer bo e pekanta bloaz neus gret mur a red a degou blaiz fasit no gret na betor e no puguer do ba skipal an arme no bet amzer da prepari an tro broleon puguer no de lavaret me voa dra e blanman eo puguer no ket bet skipal kemeret va Paris-Roubaix setud no lavaret e an tro broleon ne veche a redadeg me a fe plusieurs de an gounit hag no gelet gounit me oezan ket peus ket ne problem gant i ma houad pugur sener a liez de houta me maison je commence bet a skuiz e gavet dien matre no muur an ers min ma neus hag an eus lesket re d'abot pa neus roet an ten mat. Pezouz kler ne ket deud a ben da euliar pevar gourser a gazo yed un tammig var pen a raog o unan. Ja, setu a men endro tisken var an diouris. Dan e gaout endro kostez plouvian. Hag a velor zisken dilou kenan. Mer a ini zo mesta na raog hen ket lavar a dior c'hoaz piou eo gwez da houni dan ereo. Sur zo lod e zo ahe barz a rojou gant poan. Are e roar deja ne honezen ket, me... Klas tchoum barza strolad matese c'hwez egin nahi bremañ dirag pe daouze kentor a pevar un tammig pellor en araoug pevar hag a vo roed o an oioù dior a ben nebeut pa vo bet lavar e deomp piouin pe diez pegen dilo eza kredet em eus an avezout niveren seiteg a triugen Kenneth Van Roy non ket gwall sur c'hoaz pevar gourser var an araoug hag daouzek un tammig pellor. Ouais, d'abord de regolet ba ribin ma, are ma joum nars de horror, pugur gom trei soun a wala a ribin, ne ket dir a c'hoint roz o kalet kinan. Frédéric Bakaert. Ja, e ne zo eret er mat kinan, er belch. Setu men c'henego kostez plouvien en dro. Setu a e pasin diouich, donc an elgouich vraiment, hag da hode an treuz glaniniz en dro. Hag kaver en dro a dare war ar pen araoug ar Steen van den Berg hag a zo war ar pen araoug a bo e pen kenta. Ja. Hag andrei bon a glot gant a pez po lavaret deom bremaig santet e peus me meustra e oa diveskier mat gant ema a bo e pen kenta. Ja, me meus ket gwez re peta neus begret giz kourchou, me a he diskuz deom erio e ma mad an traoù ganta. Bon, a he an dud neus c'hant da bourad, me pas re pugur met tostat de halamnilis. Jom ket met un tamid bien mur a ugen kilomet. Ben, selit de hagodin poan en eus. Mais bon, setu a re man eus nar, c'est vraiment vi hin obligé da sorti al bar a ribin vit mon garevela. Kar da houde ve ho diez. Diez e vo emeur bremañ kostez plouvian a he o tostat tamm deus bourg l'an iliz l'er ma vo l'er menem gavo bremaik penons tro broleon daouvil triver pevar gourser var a pen araoug un tammig lañs ganto nebeud metrajou dek pemzek pe un tammig muur hag eze c'hwar segonden a vez lavare deom var ar skram bremañ e kreiz ar ribin e plouvian hag e ben bremañ 3 km var nugen e vo gwezet gant piouz a yo ar maout pe kentor ar pimor bihan evit tro broleon ar blamañ pugermañ ne ket ar maout vez profet d'an inizotrer met ar pimor bihan var ar podium. Hag e blama beizantet eus get un dra drol a walach e pemor bien e bez roet be ploaz da anima hounit a c'hours. Da houde e pemor bien da chanta reder de ha breiz. Hag e blama dare pez met laka da pemor liou a
redadeg à drapeau breiz gwen a du, c'est une casquette et puis morbihan rosé à tachou du varda gwen a du. C'est tu es barglau ramen var la nilis là au Indra et Negaf maison je ne sais qui m'en échu tout à Ribinou mais je me juste en diver var la nilis Ribin ar circuit fin ya mais Ribin proba wala yo mais là zo mat da l'autre derrière l'autre maillot backland zo var narao genes zo habitué enes bligena hedéen mais l'odal ben pas un big lepet enes point da houdé qu'un nerz en ro. Si tu as une tostade d'endro de ha maner kerouer, da zisken na boviduk et da houdé a ve ogolé dans du créé maison je Anni m'avait voir naraug near mesmeur et ve kapel da hounit de la nilis. On arrive au golet de ben nebeud minute nous tremen arayo arstroladze gan pemze course brem benag un toming nebeteur vraiment trisé que par apes me sklevet trisé courser gant meuraini de askipal AG2R Cofidis Avelerier c'est tu escarrezé Emma Arnini votre frère André Zoskler diez evo évidemment Gonin azo et Dinian Arglau au classe Schumstag vous astrolade mais diez entrao agément ne he skipal AG2R Cyril Gauthier agazo 2 de vraiment gaé azo a plijdion a haussement ne he au taga au classe lacade au classe kemer à peine à rauk et vite bien et peine à jeu vraiment barza ribinou d'hiver Aga Godin zo tawa he o gas denizen din kalet vers un calavarad mais point neneuse costaud yo anden mais trop malavrand dior d'abord da glau vichou et la gare derrière drôle à voilà l'autre oblige déon l'autre ne gemeriou bon ni ketom ni keredom mais meas da houle mern zi brau entre eux mais pas ves glau alies en température comme de gelade ya c'est tu ahe vous golez de Gampiou et Gadabiou et plus Arglau puis ahe Ribinou lui Arglau aga yenigen aganavel avel zo en var alinen et l'anilis c'est tu ahe vous golez de penons et troyou en trau. Ouais c'est que Piu au as renaison bon l'autre zo squeeze hein mais l'odal ranneuse de vers squeeze d'abord de regolet de fosfenance pas passer de manarquero Piu vers créer va redadeg emosé place pas une commence à faire squeeze à squash aux AMS à Penagline les AMS squeeze ben naheo mais l'odal Zofina voilà mais faut espérance d'abord ner ribin mesmeur ben avec gozet piou zomat piou niket. Allez agément Cyril Gauthier au classe Planta Unal au classe Oberentoul est très et Strola daga arpesajom deux antropélates unten planté d'ouspen vite de courser à skipal à G2R mais bon diez kemer métrage ou que la cade entoul hein même stran et que diez ya a veut goler da skipal à G2R quand Cyril Gauthier mais il dit les oahi gamala zoahi ici van Roy et non zoahi khobra beljal la gaine de ce que golenen na rauk was boue matre qui seni na gaid ga matre ne jumnars gata mais rabot de gotosri ha figure alinen zo dilo awala ha ugen kilomètre na et zo dilo awala ha ga hemen davot da zisken raskol davon treuse gaman erkerouer da houde da passer la si tu m'avais 10 secondes ugen secondes var l'air en tout et ves raket staka avec lesket nerz kinan da diwal mur was bazar ribinou pavez gleb emosé. Ben, Ribinou n'inquiète tout devel ama maison je vais redire sort puis cuire main rule ce soir à Calais de Wanan
C'est tu Helfeber en traou drôle à voir. Mais ça qui est barre, je trouve une mista, vraiment Varline nous diminuer dans traou. Mais pas les arrêts derrière, vraiment, ben. Ama gana berriu o drôle à voir, Vichou Nerzale dans la Dinis, aga une toile coste explogarne tout de douglé, ama yo sier. C'est tu Herbarglau, Zotao Herbarglau. Il y a l'air récise et Quezar Glau et mon arrêt derrière notre stade, Tamatam de circuit fin, un droyade fin, amant et l'anilis, hag vidar poen et ze denebe denem zisober de Zareal, mateze vo red gortoz ar metrou divia, kilometrou divia, mais tostad ar André hier hag ne jom nemet 90 km arog ben enem gaud amant et l'anilis. Ja, oezer kere piou on ezo hoaz dabot ner ar c'hler ne ho mio hagelou. Puguir diesker kalet. Cyril Gauthier zo gwest avon yun an kuit puguren ezo krev ar c'hlerchou. Daoude a reder na velen kemat piou pe Olivier Legak peket skipal. Mais tout ce ton de divar ar l'er ma keftin eo la porte ce ton d'ar c'hofidis var l'er. Ma yo enez rabot eo kasneo betegalinen car Enez var a sprint a bilo an ol aya. Maillot la porte, hein, mais vous en ket goulé mat da walar. Diez gouzout hag Damien Godin a joum memestra tao manke nekebe leusket da gosterroaz. Enez neus a sapre nerz, a sapre kalon memestra, a sapre divesker marvad. Vite BAB de unan no paka areal, hag o chom ton aben da joum memestra stag ouz areal, an enez o kren e ben memestra. Kreki, ouais. Maison, j'ai a pelkinan, var za boan na he vite chom stag i gamarada da raoga. Change à la radiant, matese man ezeuke da ben areal en emgleve de relche soueza tout en dud var a fin. Gwesta wala heo, mais bon, ma nous en diesker, hein. En diesker aura tout. La varret en eus diom amutiment e viché an inni a zeu o hunit diouvezh deus renk tro brole. On en a ez la varret paoa o sina ar follen den emenscriva e ez la varret me evo a zeuio var l'er Samuel Dumoulin hag areal hag a zo deud da ben da ve a trer diouvezh deus renk amant e l'anilis. C'est tu as men c'hennegout en dro vraiment e man ar kerouer hag a vel ur neo me gagne tout bon gwelloc'h var a main. Var a geot vichou ver skuvet dilo a walach na zo lipous gant ar glau vel ur neo tout nail var a higile var a chalet quoi. Mais pa vez gleb na eo na bata agence da grevi figuer a main rul o souplor. C'est tu ne zo eten da zen bet krevit kantos da d'arrivé hein figuer na zo diez a walach kalet a walach da gompren mais ar course an traou e baseo giz ma renken pasel quoi. C'est tu as ma strolat vras vraiment main kipel mais meske golet reder bet a skipal Bretagne Samsi meske golet din Fortuneo Samsi meske golet neo an aiz o bon souezus a diputus memestra a rezez o klas o chaloupat var l'er redadeg a ba wepen kent ar bloaz Blaiz passé da poilman a gonezet peder redadeg deja. C'est tu mais golet meus bet skipal AG2R la mondial c'hennegout de la dinis ama en a gonezet en travet roz mer a blavez hag a da houde hag an a hor we an ket a redadeg gonezet zuen dilou a valar da houde. Mais ar fichans de dendro hag a vechou ar chans a vechet troed bon mat kaer. Diez gouzout ben a fin kentos deus an arrivé piou chez Béa Crafor get areal sonj meus blavechou paset e veze santet dija da o pedri hag a doa gred an toul hag a oa prez da nem gant ar sprint aerio diesor 10 minut piou votrer. Ben e kilomet ama ve ho gwezet ne ar bezuel ve ho gwelet den dramenak paset c'est tu as min da druzian plougarne jina a bou viduk hag a da houde ve ho gwelet ba ar maison je Arreman eus derz in obliget da re entol kalet a car nendal l'autre des adilou esprint mais l'autre des enquêtes c'est tu rien de voir à l'amour à rauquin
a reze a rang don a ben denem dena danem zober da zare zo sprinterien gwellor egeto hag Andrei hervezor vo gret bremañ du stu barz ar c'hier a he avez gwelet a he eus ur bern tu de Hortos o Hortos hag emañ ne kampion en Norvège a zo bet kinnig e diom amitimant deus ar skipai penaos skipai Joker non a zo var pen a raoug hag man o kas ar stroladze o klas gounid de nebeud metrou mais bon diez e seblant be an traoù vit tout an dud a her. Ja, bravoit da rederien e rengel lavaret aneach a c'hours zo eichu kizomant. Pigur a o kaleta bremañ da redadek hag emañ zo vod ni unan me a real neus ket lavaret nan hoazie setu choumer a c'hoaz dean 50 km en tamm bil muur sel trokain man penaos man dud men nerz neus bet E zo bet ar prima vit pignat ar c'herse gant me un rul un tammig pepler bern tud a bep tud eus an nen hag e lodal no deus ket kemendal a nerz lod a zo paouezet golet vez po da skipail baloaz a zo chomet da za kreiz an nen mateze tous les derod gatan hag emañ neuze kampion an Norvège pen ar jeu. Ja, hag gant an nerz man deus deket Aral zo bet e vandel da bousset neil war la hegile in bet tout der da nigel ganta hag a zo iunan bremañ war pen kanta redadek me tout zo war lach men kepel maison jarrement man eus nerz c'hoaz helen pak ane a raoug la nilis pe gwir me na gaout dilou kenar rin war la nilis setu attention da bila an an zo gleb me a rederien zo tostat ha linen fin a redadek amañ donc e pasin erruj da ganta que je me dudro de war c'hoaz vit fin a redadek setu vraiment ar strolat bras zo trokain re zo echu a redadek deo pegur negaf kedin a helfen don endro a raoug fin bremañ piur honezo aral men kepel war l'air an traoù zo start oaz Po de rochet gwen gant Baniel an Norvège a zo Rasmus Tiller e an o e zo deud a ben denem dena deus ar strolat pen a he barz ar c'her a zo paouez tremen hag gwell vo mateu a ben da rulia kre a walar evit chome beat paket me choumara mem strapam ze kilomet a rao genem gaout an man var a linen e lan iliz evit tro broleon daou vil triver ur stroladik al a zo nem stumet en dro var e l'air gant courserien ar c'hefa courserien krefa an deiz met a zo deus leuskenian me mestra da gemer metrajou lance meur a gant metra de lance vraiment setu bon gwelevo ma teu a ben denem dena fin ar gont a ben pemzek kilomet. Ja, gwelez eus trogain d'abord de Vandenberg koumaz pon koupon ni diesker maie d'abord edo krekinan maison gen zone gaid kostet da deniz am nik kebe c'hoar an dro maleruzamant dean ma tre ne chepegelet c'hoai vid ar plas kanta bon ni ket echu redadek oaz me an dud zo unan leil war la hegile vremañ peguir an traoù zo deber ha diez an diesker zo deber ha kalet gant glau nerz rek o hoaz rabot eo rei tout war endro peguir zo diouz rozanter do vraiment. Ben nebeud a he emañ Rasmus Tiller o ton e barz bourg lan iliz en disken a vo evitant hag da houde e pigno amañ var a linen evit tremen evit avech kenta hag ar l'air e vo diudro var an en fin gant diovej a ribin fin ne ket an ribin diesat an ebet met risk zo tao da doula euro da gweza mestra da dreistol a blamour d'ar glaoù zo bet nebeud minutennou a he risk a zo tao hag bon gwellor bea eveltan var a pen a raoug eget a rezo trokain. Me attention ren kodobar peguir a ribin se ni ket diez me douar zeus varna an tammit setu ve holipous gant a glaoù ma zeus bet fos penaos vit gounit vez renket mondilou. Petar an ker ober a pa vezer e pen a raoug emose pe varze kilomet deus a fin quasiment ur redadeg a enep d'an eur e on a contre la monde a rabatrei gain a klas gwelet plerma real bep diou vnuten. Non, zo partiet bremañ
Rouen nous un tol ners, c'est le mesuel. Vraiment, ben, partie de haut, c'est tu rabodian, c'est les trocaines, nekin. Car Mazel trocaine à liez à ral, bate vélo, oh, et mazo juste. Negret ket en ezivesker hag evo tu ad pa kagnan. Kal strao a zo memestra un tammig psychologue lié par traouigou minudou agara beatrer pe norket quoi. Mandare songe mais rablavez zo Jérémy Roy no gret nahe. Et donc pas quelque chose en deux intercammet de huta. Aga non emzelen neil le higile, ben higile de da hunita. Varlene ye me moi me bem tammig memestra toasted antropelat deus bakaert hag Damien Godin ben afin oanket en emglevet hag ninket deud aben jammez da pa kagno hag e oa bet sprint e triant daougenta hag ar maout gant Damien Godin na veler keke nirio var apen a raog l'emmedeo deus ar strola da giz ma jongem avel just oa golet veze oa ket ners gant an ket. Non, da war no de Hamilton no que même ners c'est blanc il blais passé. Mais onge pa yoet var na raog eriou neus rouet re en entol. Hag a vichou pa vez gret entol kalet nahe. Parce que galet récupérer hag a yo dies da oude hag a batre gaun evel da real neus paket pont d'ici esker. Ne oez arket, mais bon, ma kegen var na raog. Amos eus meraini hoaz o prest da hunit Cyril Gauthier zo ahe, mais Cyril vit gounit renko. Oh, mon aradilou a walar, mais on juste tout azo primor geta varalinen vit ar poen ben neke des tri a reze evo gret ar jeu mais ben gant Rasmus Tiller champion de Bro Norvège vit ar poen ar mu a chansou pegerement gant pemzek segonden lance dirag a real hag Andrei ar c'helche be a trawalar man ez ket a real ben den em glevet assemblez Andrei vo golet ben en ebeut minuten ou vraiment. Ya, mais Meraini zo commence le countdown parce qu'en est là à reder de Haskipa la Rofidis et la porte. C'est une maison j'ai andé de Mazadi en Diloua à Varalinen Divesa. C'est une lot des Juarin Ket Ganta et Ren Ket Alabour Ivita. Malheureusement d'un Mayuna ne sket den bet a Gicorner c'est obligé de la Ket Ifri. Point zo var la Raok a matrehe en air zaman Kodea. Pe la ka defri d'Irak, pe leuskel penos Tiller davon e unan da varzu antrer. Guireo, ya, ni kedeaz, hein. Mais la porte de ces skipa-là est trocaine vraiment, donc même un kepel. Men kepel, pemzek segonden hervez a chrono, a set une an neil ribin d'Ivea, Choumara... Ah, et passé une diouige, Ross, Barça. Diouige, ve tremeno a ya diouige a raog, et chom tergouech da dremen varalinen, Ross. Peguer ne gagne dans toile de Haranili, c'est passé une baharibin, a gade houde, pas passé une varalinen, joue daouz ro de l'obochos. Bon, a blamant hoaz ne vo ket bet trop broleon ur c'hours ez evit ar goursarien gant ar glaouz pen var ar fin hag e veler diez bep tro ma vez ar c'horn tro e vez diez ad lansar mekanik ad lansar ma houarn a rezo var ar pen diveza a zeblan kaout poant nos ivesker met dre ma zeus ur plas en top dek da hounit e choumont memestra hag e talc'hont davant met gwelet vez memestra e skuizan dut. Ya, guireo hag a trocain, mais meus ket galet naoulea, me kaftine o leovilogak ur c'hobar labour vraiment. Mais fos penaos Olivier vit gounit renko mon niulan var na raok maioe, meus ket gwelet ma diben da bot. Hag a zo se reder e blamant, ben na zo en dravad, skipail Fortuneo Samsik zo unan an izo kichement de diveza présent ket piouio, mais na zo en dravad, piguer e blamant tromo la varam da bot, ni ket me gwelet liez. A liez e me gwelet var redal degou, var na raok, me gounit neus ket gre hoaz e blamant. C'est tu au point de haut. Der e oan ie var bazar pevar hag a deus gret ar c'hours pa tout a raog ma grogfe ar penou braz da planta hag nin ket deud a ben da veak trech en dro me gureo ne ket diez emose be a kenpel e barz ur blavez mar houarn a non pas be a gounez en entra an rein evit ar fichans ar skipal an rein e ket mad morse. A liez vez goulet, pa vez goulet er reder da skipal gounit redadek. Da houde vez a real e ben ver an tranquillor hag a vez goulet gounet meraini da houde stu var a l'er.
tu arrêt derrière une autostade de kilomètres d'hiver, mais quand 10 rodo bachos, nan zo gleb kinan, tu trouves la varandior d'abord d'arribin zo lipus. Rien que d'opération arrêt derrière var, tu En tout le zome mestra, at paquet de lance gant Rasmus Tiller, champion en Norvège, gazo 2 d'aben, den zizober deus areal, et barz ar ribin 10 diveza, ar c'her divea, nebeut de kilométrage ouzo vraiment. Ahe po la varet Louis et tremen fe an trao, hag va vid ar poen et mar guir ganit. Ja, guireo, ja, bij Berk à la Varada, mais amma, mais neil, c'est la Higile, aïe, règle d'opération, parce que Higile, roi, rengrin tout iners, da oude aurait divers. Oh, a pilet var a leur, pilet deo, Rasmus Tiller, Horn tro, a blamour d'argla marvat, ne velerke de vidarpoen petaz o c'hoarvez etre, mais diez kenan évitant à gahe vo at paquet diez a sapretol diez évitant à setu et at paquet gant un tropela de padal et wa Robert sapre numéro a dira gant daoulaga de Barstro Broleon a dipitus kenan évite pot bro Norvège et Anna is au Caled, oh là là ga bon moi je me nerves der ho c'est hello do war un tolmenak betre mais on est aux acquérés mais a is stut trokein ni kebegole do fri na ra goza. C'est tu vas adveler du stu peso c'hoarvezet gantan et giz ma veche chome des roses tanket pe tanket ar frein ma tese nous ouket giz ma veche paouezet des varhouarn a greizol lai. Ma tri on a gad rezilou hag neus frenet en tamit bien hag giz ma edo koslechet ben a rod adre ne zo e kuit quoi. Peguer nan zo gleb kinan hein. Ah, vez golet ya gleb mad an en vid ar sprint fin et vo red tel revez gleb mad a rochedouillet hag an dremou zo louz an a zo vez beploaz pa vez tro brolé on evel just mais bon peptra zo da d'ober en dro vid ar stroladman gant dek pe daouzeg courser e bars en o zouez neuhe Tiller, Rasmus Tiller a setu taget dija an tu der habreiz Gauthier Cyril Gauthier au tour d'Aeul Rourseral Olivier Legac à Cyril Gauthier portrait de Breiz az nin kebe goelet David Arpoen kebese var an araoug hag de sroan d'ober an davena mais goelet beus pious dud yeskinan ni rod o la porte en ezo sellet er zon dud mais kastin e hogel lakat en dramenag var iben en eza vraiment en em gontontun da kontroli a tout an dud neer de ha krekinan an eus hag a dean vero un dravat vid an den kreo hag a blij nahet an tamit bien glau an den der nord eo an sti eo setu habituet de har glau quoi hag an eus ron da bourat gant Cyril Gauthier hag an Olivier Legac c'est-tu Cyril Laporte, Olivier Legac, Gauthier, de ce qu'aimerait d'un nebeut de métrage ou lance, à rezez au portrait de cré, mais de bon, Vidarpoen, nem zelon en neil à gagile, à newe arcade, piou, à neus a nerz à nezi vesker da glace qu'en nem zizober de Arial. Mais je vais nous blaz à reban de nerz, mais chez Gotozet fin à ribin. Niquet dangereux fin à ribin. Hag ahe gohonek sevel en tamin hag an again justud pa spel de halinen mais onge o elder veche galet lakat minou vraiment pupini ez onge pezamara et vel just mais tout da reze force menos a do deux d'endervechou passé da velet en nen hag an avezma David Arreo deus gret dija penons a course troubroleon ar blavechou passé même ez ribin evez beploaz evit ar fin c'est-tu en ol a war peler ez ur bihan pe un tro un tamik diesor vid areal evit klask lakadenten hag virak pas mont beteg alinen e unan. Mais gant a bar glaouz eus bet davot pezam eo drôle d'ez ket goup meus kezonj be golener kem lipous. C'est-tu un draoug change pa ez lipous. L'autre vel de stu o dangereux hag a lodal ne venant ket c'est-tu malheureusement davot gant igile bar anan a goudron Ioet da rul hag an arrez o drôle a wallar pas megaf drôle a wallar eo pilet bon maison deus gret fod menak
c'est tu arrives vraiment à raider des Haskipal Hofidis au lac d'Entenol. Dawin Ja. dus ar Hofidis e barz ar strolat da divea gant trizek courser e barz hag e to eskan trizek ze emañ evel just an ini zaio ar maout gantan amman et vit tro broleon gwele derrière tamm ba rez o choumet var an adre o tremen dirazon var alinen a l'eau de 2 heures sapre d'aller vraiment met dirag ne he in trizek hag e tri an trizek ze en o zouez Damien Godin ma velan mad Ja, deux den dro barz ar strolat e nez ar helche be a souezat an dervez kredet an eus bremaig e oa reskuiz evit gele delia me ben a fin dremazio choumet an nol den emzellet en eus bet nergiez a walar da paka an dale hag emañ a he gele d'arraché ma teze profita deus an nerz a jom gantan evit souezat tout an dut. Ja, Guireo. Mais neus ket l'air de ha tranquille var arrivin, pigure gom lakad brak e bras kinan, c'est tu nikede az arrivin e vet rank lakad brak e bras a walar. Mais giz maio lipous, kolra diustu de 10 met d'an 50 met, hag na paiz ranket labourat bep tro da zon endro, bichou an nerz e skolet. Mais souezus même strag gole denez o ton endro padal et sonje dion même une oa kolet ar c'hours bon en endro diveda ma jom tout en dud de nemzelet et helche tenai jeu strag. Mais onge la porte de Hodies. C'est une courser en daben et Christophe Laporte à Helchevea très vidavech kenta amant et l'anilis. Ja, seledement un tudio, un tucleiz, pas à une var naraog et tu var eler, nerz en eus oas hag a eo a sprinter. Enfin, na vezen ket tout an dud zobar za eveus rederiendal, mais neus ket tro da velet piou yo. Gwele de meus e oa Mathieu Ladanius gen eus ouez, bezez eus Yene et Olivier Legac an eus lavaret bremaik, Stine van Zandenberg atlebea tau barz astrola die, Cyril Gauthier evel just on eus ro ede an o bremaik hag a zo var pen a raoug adare ezo klask kaleta da c'hours a ma teze planta enten e giz va peus avaret pa vo en tomik diesor an en ma teze. Ja, mais Cyril neus alias e rare. Labourad. Et neus bet da labourad, habituet da labourad vit barde, mais ama, pugur neus ron gounit, ravotet da barre. Hag ar c'hofidis taga an tropela da dare, Laporte an e c'hortoz feke neuhe bea gant eto eskar ar sprint, hag a glasfe ma teze mon e unan, enez en eus nerz en ez iveskier war a zeblant. Ja, pa vez golet er sprinter do war traonahe, neus nerz kinan. Alias e sprinter, rotostav a linien diveza. Hag matre neus ron skuiz aneo. A golet piou matre e zo war l'er, nik ebe golet war naraok, neus diesker da stankantoul ma neus ron dobar. Deux dans Néolé en dro amant et l'en ilis daus mazio gleb tao en enchou emañ ar gourserien novon a ben nebeut de seconde nou bremañ da dremen evident nelkwech dirazom amant var a linen denem gaout hag e choumo deo neuhe un dro deo hag var ar pen a raoug e kaver neuhe un daouzek benag a gourserien hag Christophe Laporte pot a skipal a c'hofidis gant e rochet ruz hag a zo bremañ vidor Louis Leroux an ini krefa var a zeblant e barz ar strolat. Bremañ ma c'hobar i labour man eus d'ober, mais sur o maison geni ben e mamat kenan neus ket daoun d'ober labour joumandro d'ober c'hoaz hag a troukein eme sellet leil de heigile nanik an dravat. Mais une menag da skipal direct énergie rek o bouche pugur ya daoui da bot. Ane pot a c'hofidis e pen ar jeu gant an tropela daouzek var eler ne neus ket kalz lanz met men eus nerz nez ivesker e helche mont betek pen ne jom nemet vraiment pevar kilomet an ter evit an a vezout anno an ini a vo trer ar blamant var tro bro leon. Piou zo ton var l'er neus roet antol var linen a godin. Nik a vet diom edo maro, men nik e ho a zandein. C'est
Ioul hoaz. Match avec Mateze Nehe et très à skipail direct énergie gant rochedou Melen a du avec Damien Gaudin en inisobé très amant varlené gant un nerz à zogatan ag Nehe Christophe Laporte à gazo une an a zobé gwelet var apen a raog a bawe penkentar blavez ae a neus gret course ou brao dija a girio emo tiskwez eus nerz gatan. Ja, gar au partiet ma kepelken 5 km. Maison, man gret da e roar neus nerz was. C'est-tu vraiment yoet ne helkegen en distrai. Hag amatre neus ron ber tranquille bar arribin, no pas kemer re a vitesse, kouizia da bila. Vraiment, jomken tostad ratao de halinen, aral zo nem selet neil le hegile. Ani ma re a lavour trokein abama e roar e veo paket de houde var halinen neo kener zawalach quoi. Mais Gouda neus ket lavaret nan hoaz. Trop mauvaise lavaret, na veo gret à la force du jarret. Ya, kolevone gant penons diouchar piou et zeus mua et choum ar mua a nerz goude kaji 200 km vraiment gouget 200 km vraiment nejoum nemet de 3 km en terre évidemment gaoud amant évidar vej divia var alinen et l'anilis deux de oneol endro hag evo gwelet ne dignan andiol piou avo trer piou vo trer barza var course 10 essais à gazo trop broléon piou à Baco, Poinchou, Kibarvro et Irio, Goudé Pénonce Benjamin Hiver, Der et trop Penarbeit. Ja, glaus o choubet a zavar a linen naman a plijade d'an dut, mais glepet din me mesta. C'est-tu... Mais a rederien zo gwasor puguir in glepet mat. Goudin zo tao an a neil plas. Maison, je vais au content ma veske paket, mais helke paket igile na raogan. Egilen em zistro kegen, mais ayo, Warkid Mathieu Aven d'avon et une an betega fin. Christophe Laporte de skipaille a ruse à Rofidis à Gazovon d'Antreal ben nebet de seconde nous vraiment évid arvej diveza barza ribin pem vet ribin varnugen manefazianke ne tomi muor hoazoken ne 6 vet ribin varnugen digarez da hanon emo Antreal barza ribin ne ket unan ir 6 met ne meked med gizma veze lavaret brema ganit Louis glebeo setu relbea inclus Dazi Walzo évite pot à skipal Cofidis ag Tristol Gorner Sapré Courser var l'air Damien Gaudin en inis obed très var l'aîné. Ja, mais Gafkedin Gaudin elle fait pas caner var ribin figure Gaudin comme labourad mur hag ners hag la porte zo fin a wala souplesse zaganta donc mais Gafkedin elle fait pas caner mais oezarket tostadera Gaudin Nerz neus un boumina ve gole denez an denze. Morva devo Sapré sprint var alinen et tri an daouze 6 seconden 10 dat paka mais choum a radroaz daou kilomet a en a gant un diribin nous pen evit pot kre vel Gaudin rel chez servige evit dat paka egile setu bon matese vo gole d'ar sprint et daou a daou e giz var lene etre Damien Gaudin hag Christophe Laporte deus gant e roche druz. A oun neus mesta un selet ratrokain ni kesur de houta mais bon hag egile mais gavet din ba ou pol ho e de baro menan kreikina. Cré giz Ermar et on Damien Gaudin on a 8e déjà mais gole devez Endro Irio Amman Varen Choubroléon pegur emañ au clask atpaka au moment au tostad Endro hag emañ au tostad de Christophe Laporte mateze vo 10 dean beatrer varnan ar sprint pegur enez sapre client de mestra var ar sprint mais mestra sapre abaden de spers Damien Gaudin. Mais Maisonge a real min kipel war la Damien Gaudin. Elle fait un paquet de balines de VH quand une menace de troqueina. La porte Gafkedin ne veut paquet. Mais Gafkedin figura mais une evel neil ile animanus bio nercio et hello mon varnarao kaga gunit quoi. Pesos clair et en ini neus grid a mu a strivo etranda aux Damien Gaudin a gazobet et une an dat pakar e war pen a raog interkant kilometrat benaxo hag zo deux da ben da joum strolat pa d'ar penad bet losket avon a deux d'endro a drugarez da fed ne kebet en emglevet an ol
mais vraiment au clasque Roise à Paka la porte Enes neus gred sapre kementa da strivu me mestra irio hein. Ja, pezam eus golet eo an toul manoa no kichement er venutet hag an e c'hoar pe 16 km ba ribin no stanken nae hag a maison j'ai no gret peut ma batterie un tamet bien revion parce que pa vez gret trao nae a lies vez raket ko de panabrao vit kemerners ndro mais tostat mais met belela higile mais kaftin digile zo trei déjà da zisken a linen. Ja, setu en diribin a jom evident daou gourser hag a dare da bignad amman var a linen. Diez evo da Damien Gaudin, Adpaka, Christophe Laporte, sort contre la montre en eil var l'air egile hag e seblant memestra pod a Rofidis bea en tammik crin fort. On arrive au golet à ben ne bet seconde nous vraiment et ne joum ne met de pumkan met benak araug fina horse en man et l'anilis Daouhan anterkan met. Daouhan anterkan met. Maison je Gaudin ma rail et au content kinan de hamentin maison je ne chekebe credet ne chekebe dar place. Christophe Laporte var a c'her d'Ivea Herbern Tud var a linen Asetu Anno Anini à votre frère Arblamant Christophe Gaudin de Zaskipel Kofidis évidemment Veshkenta frère var gros Léon Dirag Anini ou Abé frère Eneraop Anini ou Abé frère var l'aîné Damien Gaudin de Zaskipel Direct Énergie à cette vraiment à sprint évident très des places à sprint évident très des places gant des courses Benac var a linen Olivier Legac ra c'hoar fet. à Podarvro, Olivier Legac, Neke 2 d'Aben, da Eulia, Christophe Laporte, Paneus Klaske d'Aubert Vremaik, hag c'hoarve place évitant Irio, Meusque Gwelet, Pesser place, Azobegret, gant a Breton Hall, a Wabaz Astrola, dahe, mais bon, Ninke 2 d'Aben, d'ave a trer, Irio, Bretonnet de Egiz, Aliès Benafin, Diez d'ar Bretonnet, be a trer, Juan Aubert, Revad, Matessé. Point en eus, mais bon, redat edegou jom c'hoaz raog a fin a bloaz, mais matre ma zeu an eol, ma zeu var a vro, ba hel don var a skipa lien, hag a trobo la var am dabot, da lies pa esgonezet en dramenak, ba da houde tout an traouz an nou blaz, hag a tout zo brao, quoi. Mais... a reder man eus gonezet a... Chilaoué des vieux du stu, Christophe Laporte, Trère, Arblamant, var trop Léon. J'ai fait la course assez tôt et voilà, c'était dur. J'ai eu un coup de moins bien et après ça allait mieux. Je savais qu'il fallait tout seul devant, c'est limite mieux parce que tu donnes tout et derrière ça collabore mal. Donc je voulais vraiment sortir. J'en ai vraiment fait beaucoup, donc je savais que c'était soit je sors, soit c'est mort. Donc voilà, je suis très heureux. C'est vraiment une belle course et je suis content de gagner ici. C'est génial. C'est votre 4e victoire cette saison, j'imagine que c'est déjà très bien. Ouais, voilà, à Paris-Roubaix, c'est une course très importante pour moi. J'étais malade avant, donc j'avais vraiment à cœur de me rattraper avant la coupure. Et voilà, j'avais la rage aujourd'hui et ça a payé. Et je suis très heureux pour l'équipe et voilà, je suis très content. Merci Christophe. C'est Guériou, Kenta, Christophe Laporte, à Gazobétrer, Arblamant. Ners a wagantan a c'hoan ennoa na on ennoa ben a fin a pez a lava setu pez a lava evit don a ben denem dena a bea tranquille ben a fin e unan e l'air c'hoarier sprint hag a zo ataou un tammig diez da vera ben a fin. Ya, mais la varel neus mestra a un noa c'henegao de sprint ne cheke gounezet hag a neus la varedie neil var paedo barza astrola da group. Eh ben, tout an dut eren ket a labour normalement setu ne hui ket dre penaos edo an dut hag neus kai gwelloc'h mont var na raok labour a divita pe gwir trogein e no a santet de tout an dut eren ket an tol pedal luadium hag neus kai gwelloc'h mont da hounin nahe eh ben, chapeau an nen, chapeau ar goaz. Evit ya et Christophe Laporte et Dirac Damien Gaudin à Yelle Manertz deux ar Belgique Hugo Hofstetter Pevar et place Rasmus Tiller à Gawa Kwezet Padal et wa var ar pen a raog lance mat a zo bet pumfet memestra de daben juste Dirac Olivier Legac. Ya, maison Olivier Legac veho
Et bien, il y avait qui content de montrer, mais la Vardien, ben content de figurer tout dans deux des huées et de courchi Niger, dans Hongunit, c'est tu maisonge meraini, dans quelques gours varini. Donc, Rabodien, ben, non content, ben, blaiseux, hello don endro, aga, où ils ont mieux penance, je vais voir Redadek. Gant ar spi mateze veche roet da dian un ticket d'avant cuit padal mateze ahe ne kebe losket d'oberejeu gant Arial a zo choumet var eler quoi. Bah ya puguer en deux des huées n'avait tout à Ribinou au puguer des guichen si tu peux rigoler d'Olivier de stu var Naraog ben en deux des stu ni route aga da houle ben Olivier nous lies alies awala trop da dovaré à l'amour Rio Gaftin nous créerait mais bon fait Matre n'est qui content mais la Vardien elle béha content. Bon, aneiz o kontannier d'ave a golet da course, gureo ebet ir da gompren peza c'hoar vesfe a fin, ne ket nemzi babet an trao egiz boaz kostez kreer kervaro ae goude guseni, divezator e nemzi viz an trao, mais meustra giz poa lavaret ae barz ar kreer divea, ez eus bet gret ar sapre dibab meustra. Ya, an dut kre vez var Naraog da poentse, hag da houle are vez golet var linen en dro, hein. Ja, na heo a redadek trobo leon, redadek kalet, diez, da penou kalet. Evit hag a ziskouezie bro an aberioù, bro kaer an aberioù da doud an dud, e breiz me ye pellor ni oa ne var un irio var France Tri Breiz, var lec'hin internet France Tri Breiz, kinye d'un tomik pepler erbet, evit laka da nord da veva, tro bro leon e brezounek, tro bro leon hag a zo bet ne he gounezet ar blamant gant Christophe Laporte. Ja, ben, ner de ha content kina, no figure disul passet, en ogret Paris-Roubaix, hag e doktan, en tamit bien riou no bet a zin araug e doktan, hag neus nem lavaret, e ben, no c'hon eichu a penkanta de hei sezon, vraiment figure ene se kreder bo reio an tro ar ro, setu redado kere a gourchou vraiment, rek a kereg an dro an dena. Peder vet trer dija ar blamant an ae ziskouez ez energiez gantan hag emañ en ur blavez mat. Tro maez lavaret, pa vez gonezet dervuj da houle eo esor pugur zeus gonezet dervuj eus ket gen aoul eus ket redet devel hag an ae zo bien. Setu renkamant koubar vro bremañ goude ar c'hoursman gant Hugo Hofstetter da Arrofidis Dirag Lilian Kalmejan an eoa ket armand irio evit difen e boenchou. C'est une bonne golevo chomara memestra roaz an kajimon en enter de za c'hourchou pevar c'est tu c'houer rajoum roaz vraiment ne ket gret ar renkam an ze roaz mais ya Hugo Hofstetter e pen ar jeu a joum e pen ar jeu ya mais Irio neus terminet da poenchou neus kameret da Irio roaz c'houezek a gant. C'est-tu Pevar et de d'un jonge petré des Irio var aline. Ya donc Pevar et d'un jonge. Mais maison genes ne seront dovar tout vite à Khubarwo vraiment. Aga ne hodroit gant tout de jucorné à esquiper la Khovidis vraiment. Figure là et d'esquiper le un dravat mais ça quoi. Pas qu'à renkamant fin ah ya Khubarwo. OK. D'accord, merci.